سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونون سناكت كوننا وتر من يوتيو أمبار لو مو نخل ناس تغمنا زمهرنا زينا تازبل كوحيز غريبا لخو فلاديمير بوتين نعلم ملو بفلا يدمان عربا وعلم بنصر قانقا أقداس ملغتا محلالي فلو إذا ملغت زي بخامي كسأل ويخل نزي بيروبا نزلنا كمو نزم عربا وعلم مسوك تحاز بزخل منقدي أقداس نزلو حبريتاين غنري This is one part of the news لو مخنريو بخل منقدي مع كنازين عالم ملو أتكره يبنو كافرز قبرو زلوهم انتاي سلازبليو انتاي تاقداس نتدما بحدا كنرينا كاتسيلنا أبزح على فقل يسألكم نيري وداينا تيك توك أبي بتصحون الزبل That's very interesting نبي قلتوا مع عبيل خمزلو الزيد ما بعبي انتاي سئل كم زمتالنا عبيتي ليك أنتون مزعبو كزار بجميرا ولو معتاونا تيك توك ديكونا نبي قلتوا خيط كم زخل توساخي ናይ ኤሮጳ ኩነታት ናይ ዩክሬን ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንቁጠባ ናይ ዓለም ከበኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ክንርኢና ኣብ መንጎ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ዝተዛረቦ ዘገርም ኩነታት ክንርኢና ስለዚ ኩሉ ከምባይ እናገበርና ክንከይድ ኢና ዓብይ ሸፈነናቱ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣብዚ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ንኤሮጳ ዝበሎም ምዕራባዊ ሚድያ ድማ ብኸመይ ሪኣክት ይገብር ከም ዘሎ ግብረ መልስናቱ ክንርኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናባኹም ንገጥፎ መጀመርያ Look at this. There is so many news about this thing. Putin says that Russia is ready to use nuclear weapons if there's a threat to his country's sovereignty or independence. In an interview with Russian state television, the Russian leader... He seems to be in a bad mood. He's saber-rattling again, threatening a nuclear war. Listen to this. How can you be ready for it? Are we really ready for nuclear war? From the technical point of view, of course we are ready. We are technically ready. Now, Putin... So, بزعبا نيكلورا وق ريدينا زلنا ويكا دلواتنا زلنا تبل زربا نمبزحتو سب زسم بدت زربا يعني را انتاينا نزارب انتاي زربا يزي نيكلورا وق مالت سعر زي بلو قيلو نيرا كنحجي مغنياتو امنا نيكلورا وق تلخاخيم كامتفع مالتيو زازنا زوق زي ريدينا كابي زمت زلو زكونتا تيلنا دما سنهيلي قلصيو بتدقاقامي زقبرولو زلو ناي بلبو ديكم زبل زلو مريجا سلزغربا مرق سلزلير ديكم زبل زلو دحن ناي أمريكا ميديا بسفحيو كتنتنو خنرينا نزي مغنياتو زيادة تي متنققتا ويسكات ناب أمريكا سلو زخوني بكاب أمريكا زبقسون سلو زخوني نراشا سكن اسمعيو نابي قلتك معبل خلي زكونا تاتزي قونو دما مس راشا چاينا زقبرو زلوها بعد كنرينا بعد كابتي نمعرابا عالم دك أصلي تخلي زلو كنتات مالتي He may be phrasing it differently, but there's no doubt as to what he's talking about. He's talking about nuclear weapons, and the threat is aimed at his adversaries, the West, led by the United States. And he said all of this in an interview. The Russian president laid out some ground rules for his American counterpart, Joe Biden. The United States announced not sending troops to Ukraine. They are interventionists. That is how we will treat it, even if they appear on Ukrainian territory. They understand that. I told you that Biden is a representative of the traditional school of politics. That shows. So, انتهي بلا فلاديمير بوتين. أمريكا كسع كندي تغسقس كم زلا سراويتا ناب يوكرين كسدد كم زي كونت ويكا زخونه سراويت كسدد كم زي تغل بعفات زاربالا بايدن دما حدا نوح عمتاتا بوليتيكات صنحي صبو غيرو اكبابنا بوليتيكات زفلتيو بت ديب ستيت ما تيني وتدرا كايدا دما صبو غيرو زردوي حدش سبا يكونن سلازي نتزبلو بتكبار جن اب يوكرين كم زلون فلتينا متستاو كم زغبرون نرينا عيلو زغاب زحلفون بعلم قليص ام زنبريم 14 مدبرات ناي سي اي اي تراي اب يوكرين كم زلو تحبيرنا يرمالتيو سو امريكا كسع كندي اذا ايتيا خمزلا بتكونتات ولا كبوقعي اصوارنا تايو قبل راشا زنب زلو قليب لك قليب حجز قليب قالنا تبع زوهاب زلو كل اصوار كامريكا زمت زلو سلاز امريكا ابز كوناتنا يوكرين ملو بملو تساتف زلايا ميبي سراويتنا تاي تون كتولت خلاص سراويتنا تمت فلويت ايك تكوس يكون تمساسالت يوكريناوين تكوس وزلو تانكتات يوكريناوين تقمو زلو ميسايلات كل نجر يوكرين تقمو زلو يكتقام لازم فلوي نجر يبلون سراويت سو أمريكا ملو إيدا بملو إيد أبتك وقت تساتف كم زلا يزقل زلو إيروبا دما أبزو وانزي بزح متن كعطاتات بزح مفرع بزح تهديد فقران يقبرو خم زلو سلازي أزو ودزن سلازي رزلو تكونتات نابكال نافتزلا على ترزناي اسكاليشن ويكا من نهار نايكلتي وقنات أبتناي نيكولا راو كنتات خي كم زخل يزقل زلو Now that's a message for the US president. Putin is basically saying Ukraine is Russian territory. If American troops enter Ukraine, Moscow will have reason to escalate the fight. And that could mean deploying nuclear weapons, if that's what it comes down to. And here's something else that we must point out. Putin has done this before. He's issued nuclear threats in the past too, especially after his forces invaded Ukraine. But in this instance, his tone
was more firm. Why do we need to use weapons of mass destruction? There has never been such a need. So, ፑቲን ምናልባት ጽቡቅ ጌርኩም ሰሚዕኩም አንተ ኮይንኩም ፑቲን ቅድሚ ሕጂ እውን ኒውክለር ክንጥቀም ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ መጀመሪኡ ይኮነን ኣብዛ ሕጂ ግን እንታይ ላ ድምፂ ናቱ ተሪር እዩ ነይሩ ላይክ ሲሪየስሊ ኣብ ገለ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ይቀሳቅስዎም ከም ዘለውን ይደፋፍዎም ከም ዘለውን ነቲ ሓይሊ ናይ ራሽያ ይቆናፅቦ ከም ዘለውን ኮይኑ ይስምዕ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኩነታት ሲሪየስ እናኮነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ክብል ከሎ ፑቲን ኣብ ዓውደ ኩናት ካብ ዝዕወ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ክንዲዚ ዘጠንቅቕ ምክንያቱ ናይ ነበረን ግን እቲ ኩነታት ዝሪኦ ዘሎ ራሻ ነቲ ውግእ ወዲኣቶ ኣብ ካልእ ሂወታ ክትከይትደላ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ኢልና መወዳእታ ዘይብሉ ውግእ ምክንያቱ መወዳእታ ዘይብሉ ውግእ ማለት ኣፅዋር ኩሉ ግዜ ዝገዝእ ትካል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ዝውዳእ ውግእ ኣይደልን እዩ ዝቕፅል ፎርኤቨር ዎርስ ዊኪሊክስ ዝበሎ እዚ ጁሊያን ኣሳንጅ ከምኡ ኢሉ ፅሒፍ እዩ ዕላማ ኤንድለስ ዎርስ ካብ ውግእ ናይ ውግእ كل جزء ننوح سايكل زغطل كون خلالهم بر من سعير من تسعيري كونن تاسوار دشيء كشيء يزدلي so بوتين جناب كم خدبر يدلني هاجرنا بكال درجة كساجر يزدلي سلزي تكون تعطي انتس بقال قينو كزازم خلاله انت زي اللي مزازمونا بيد سلزلو لذي بوتين كا بقليلو كسعره تخل سباي كونن كيدم سسكاس كسعره يدخل نخا مغنياتو عقمنا نيكولاراوا أصوار قطر حدا بعالم مخانو دقاقيمة أريكم على وقت فيديو بقطر ناي ميسايل تزبزح نيكولاراوي أصوار تعتقد راشا تنهي لهم كريينا نغط So this thought never occurred to you? No, what for? Well, weapons exist to be used. Weapons exist to be used. That's what Putin said about his nuclear arsenal. And with this statement, he's shifting the onus on the West to de-escalate and to pull both parties away from the brink of a nuclear conflict. شوف توساخي دما أزارويت كوينا زلا حمشة شح كبابين يكلر لنا خنبل كلنا نفورما يكوننا غيرنا زلنا ويكا نخريون نسب نخن حبرنا يكونن كنت كملينا سرينا يون جنزي انفستيجرنا له سلازي تي أطوار زلنا نتقمي تسريحو كنت كملينا خا أبجزيو نبلي زارف زلو so يوكرين أبعود كنا تسعر زلها جريا by the way جزين ترغيبا كم سألكم كاب على كولومبيا ما تيسب أب بجنزب تقصيرو أب يوكرين واقع كم زلو نهاجر يوكرين مدحانينا تبعيلو أب نايم معربا ميديا كم جاكانو يمتصوهم كم زلو نايم حكي زحزن كتقرميهم تاني لهم سألكم very very shocking يزال لبز عالم أبزي معربا عالم نريا زلنا كال ده قريبة تبتحي زلو so بوتين جن نزو كنا تعتزي تعالى تونا تودي خيط كم زلو كال جن وتهدروا عقمنا راشا أبزل على ترزاب زلوي كم زبل زلو يسعر سلزلو يكون سلزي نتو كنا تعتدي ودينا بكال مدرخ كساقر كم زلي زقلس كنا تعتوني. He also said that he's ready for a serious dialogue on Ukraine, but he has two preconditions. One, Russia will hold on to its territorial gains, and two, the West should give security guarantees. What does that mean? What are security guarantees? Putin. أقد أسد ما أبزياد ولا حنت أقد أسنت بالله. راشا مزت السلام قربت مخانا كتميايت دلوت مخانا قد ما كنت نعتاقن قطر حدا تقاطع سيرنا زلنا مريت كيدي يوروماي وتتقاطع سيراتو زلنا مريتنا يوكرين السوق من اللي سيكونن كينو دما معربا وعالم security guarantee وحسنتنا security كبا مالو guarantee مالتها مالتيو بعتر زبالي عشان شعت بيتن تسعان سوفي حبرة سوفيت توضق كلا أمريكا security guarantee بعطمي هات guarantee دما ناتو حنت سنتيمتر ونتخونه نمبرع كصحفة كم زي كونه so much about the guarantee زبالوه أبتك بارجن كندي كيلومترات حساب أفتك دوبات ناي راشا بتسح مالتيو سلازي حجون معربا وعالم security guarantee كيب خلالو سلازي قد ما كنتاتهم قريبا مالو اتزبالت كنتات بديسكاشن كزازن تزغلي أنا ناتردي مخنياتو توجه مليسو كسارة موتن انواتنيو and sooner or later كنتات كزازن مخانو كنرينا مخنياتو أمريكا نيوكرين كتتحنا دليتي بلان عقمية بلان سنهيلنا كنرينا كابيهم تيات حقس كم زلاهم كتقرميهم. What does that mean? What are security guarantees? Putin did not spell it out, but most likely he's asking for a ban on Western deployments in Ukraine and a curb on NATO's activities in the region. Now, where does the West stand on these demands? For Joe Biden, they're a non-starter. In his State of the Union address, Biden declared that he won't bend before Russia. Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, do whatever the hell you want. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's...
So Joe Biden ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝተገበረ State of the Union ኣብኡ ዝሃቦ መግለፂ ንራሻ ክንብርክኽ ከም ዘይደልን ኩሉ ዝካሎ ክገብር ምዃኑ ብኣፉ እዩ ከም ዝብል ዘሎ ኣብ ተግባር ግን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ክሪቲካል ግዜ ዩክሬን ሓገዝ ኣብ ዝደለየትሉ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ዝልምንሉ ዘለው ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣይከኣሉን Unacceptable. Biden is seeking a re-election this year. Any concessions to Russia would be political suicide. He won't do it. The only option is to keep backing Ukraine, and Joe Biden is going to extreme lengths to do it. He wanted to give an aid package to Ukraine, a package worth $60 billion, but it remains stuck in the US Congress. So Biden is looking for alternatives. Yesterday, he announced a new weapons package for Ukraine. This one is worth $300 million. This is what Washington will give Kiev, weapons worth $300 million, and it will leave America vulnerable. The US will be left with no money to replenish its own stock. Look at this. America, ኣብ ላስት ሚኒት ካብቲ ናታ ሪዘርቭ ዘሎ ኣፅዋር ካብኡ ጓሕጉሑ ንዩክሬን ይሰደሎ ናይ 300 ሚሊዮን ብዙሕ ገንዘብ እዩ ብዓይኑ ገንዘብ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣፅዋር ከ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኣብ ኣፅዋር ብጣዕሚ ወላ ሓንቲ ክገዛእልካ ዘይክእል ቢልዮን ሰዲድካ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣሚን ክሳብ ሕጂ ከባቢ ልዕሊ 200-300 ቢልዮን ገንዘብ ተዋሂብዋ ለዩክሬን ኣፅዋር የብልና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኣፅዋር በቃ ካብ መጠን ላዕሊ ክቡር እዩ ኣፅዋር እቲ ገንዘብካ ትርጉም የብሉን ኣብ ምዕባለ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ነታ ዩክሬን ብዙሕ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ገንዘብ እዩ እቲ ቢልዮን 65 ቢልዮን 60 ቢልዮን ኣብ ባይቶን ኣሜሪካ ኣብኡ ጠጠው ስለ ዝበለ 300 ሚሊዮን ካብቲ ናቶም ዘለዎም ስቶክ ፓይልስ ነቲ ናቶም ዝነበረ መኻዚኑ ወይ ከዓ ኣፅዋር ድርዒ ናይ ኣሜሪካ ካብኡ እናሃገገ ንኬቭ ይህቦ ከም ዘሎን ንበዓሉ ድማ ዝኾነ ኣፅዋር ከም ዘይብሉ ስምዕዋ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ንታሕቲ ወሪዳ ከም ዘላ ንዩክሬን ከተጥሕና ዘይትኽእል እያ ከተጥሕና ከም ዘይትኽእል ብዙሓት ኪሎታት ሓቢሮም its own weapon stock. And this will put America's war readiness at risk. But President Biden remains firm. He's giving more weapons to Ukraine because he wants to be seen as doing something. He wants to be seen as still helping in the fight against Russia. And $300 million is a good amount. Ukraine could use every penny of it. But it won't be enough to turn the tide in their favor, or for that matter, to reassure American allies. Take Poland, for example. Their president is visiting the US, and this is what he said. We believe in America. We believe that Poland and Europe need more. በቃ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካ በብሓደ እናኸድካ ምልማን እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ ፖላንድ ፕሬዚደንት ከይዱ ድማ ኣሜሪካ ግድን ክትሕግዘና ኣሎ ኣብዘይ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ብምባል ኣሜሪካ ግን ክትሕግዝ ድሌት የብላ እቲ ዓቕሚ እውን ደረት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ናታ ስቶክ ፓይል እቲ መኻዚኖ ናታ ንኽትመልኦ ኣሜሪካ እቲ ካፓሲቲ ናታ ውሽጢ ቃ ክትመልኦ ይትኽእል ዓመታት ይከድልያ እቲ ኣጥፊኣቶ ዘላ ኣፅዋር ንኽትመልኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ገሊፀልኩም እየ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ብኮርፖሬሽንስ እዩ ዝስራሕ እተን ኮርፖሬሽንስ ድማ ቢዝነስ ኦሪየንትድ እየን ኔሽን ኦሪየንትድ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሃገር ገለመለ ይኮናን ቢዝነስ ኦሪየንትድ እየን ዘዋፅአን ፋብሪካታት ክሃንፃ እንተኮይነን መክሰብ ዝህልዎ ጥራይ ስለዚ ሓድሽ ፋብሪካ ክሃንፃ ከም በዓል ቻይና ከም በዓል ራሽያ ግን እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ድማ ሴኪሪቲ ናቱ ቀዳማይ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ጠጠው ኣቢሉ ናብኡ ከተኩር ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣሜሪካ ግን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ነታ ኣፅዋር ብኣፋ ጥራይ ብዙሕ ክትግዕር ትኽእል ኣሜሪካ እምበር ኣብ ተግባር እታ ኣፅዋራት ተወዲዩ ብፍላይ ድማ እቲ ዝትኮስ ሚሳይላት ታንክታት ክህልወካ ኸሊ መዓት እቲ ዝትኮስ ኣብኡ ዛቲ ኣሚኒሽንስ እዩ ተወዲዩ ዘሎ እቲ ጠያይት እዩ ተወዲዩ ዘሎ እቲ ጠያይት ክሰርሖ ድማ ግዜ ይወስድ ብዙሕ ፋብሪካታት ይደልዮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓደ ዓብዪ መፅናዕቲ ብሲኤንኤን ኮላይ ተቃልሑ ዝነበረ ራሽያ ተውፅእ ተፍርዮ ዘላ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብሓደ ኣሜሪካ 3 ዕፅፍናቶም ተፍርላ ራሽያ በይና Now imagine China wasaqala, Iran wasaqala, South Korea wasaqala, aziyam buqrbat sarxu zalo hagara sala zgon. So at the end of the day, America ክትዛረብ ዳ ትኽእል እምበር ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ተግባር ክትሕግዞ ትኽእል ዋላ ወረቐት ሓቲማን ተሃበትውን እቲ ወረቐት ገንዘብ ኣፅዋር ክትገዝኣሉ ትርፍ ኮይንካ ካበይ ኢኻ ክትገዝኦ ኣሜሪካ እታ ትሸይጥ ኣሜሪካ ኻ የብላ እተን ካምፓኒታት ዘለዎን ኩለን ሸይጠኖ እየን ኣብ ምስራሕ ብቕልጡፍ ክሰርሓ ይፍትና ኣለዋ ሓድሽ ሰራሕተኛ ከይቆፅራ ድማ ኣብቲ ዓዲ አንኤምፕሎይመንት ሎዌስት ደረጃ እዩ ዘሎ ስለዚ it's a very complicated situation. America, militarily, politically, and economically. More American spirit in thinking and acting. President Duda is not the only one asking America to do more. European allies are jittery. In Slovakia, there are protests. So, ኤውሮጳውያን በሙሉኦም ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ፀጊዖም ስለ ዝኾኑ ዝነበሩ እስኪ ኣብ ፎክስ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ገሊፆም ነይሮም ነዚ ናይ ፑቲን መግለፂ ንስማዕ Fox News alert, let's focus on Russia. President Vladimir Putin says Moscow ready for nuclear war if threatened.
Putin's latest warning to the West as some NATO nations like France and Poland refuse to rule out sending troops to Ukraine. Lucas Tomlinson joins us live from Washington. Hey, Lucas. Good morning, Steve, Ainsley, and Brian. This is the second time since late last month that Putin has warned he's ready to use nukes if Russian sovereignty is threatened. This time on the eve of his election, which is all but assured, of course, that he will continue running the country for another 6 years. He first rose to power 25 years ago when Bill Clinton. So again, tinay Putin matagata darga the mainstream media kagawahi kaniu kaptamal jamiru malatiyu ከም ድሪዮ ዘለና ድማ serious ምዃኑ በተደጋጋሚ ይገለጽ ኣሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ካልኣይ ግዜ ከም ዝብል ዘሎ Clinton was president. In a new interview, Putin said, quote, "From a military technical point of view, we are, of course, ready. There are enough specialists in the field of Russian-American relations and in the field of strategic restraint. Therefore, I don't think that here everything is rushing to nuclear confrontation, but we are ready for this." Putin added he doesn't think the world is headed toward nuclear war. The nuclear threats have ramped up after French President Emmanuel Macron recently refused. So እቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ ዝገልጽ ዘሎ ኣብዚ ኢንተርቪው እዚ ነዊሕ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ብዙሕ ካብ ተቆራሪጹ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ብዙሕ ሼር ኮይኑ ነይሩ ሓደ ካብቲ ዝበሎ መራሕቲ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ካልእ ግዜ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቅድሚ ዝበላዩ ንዝሓለፈ 500 ዓመት ብፍላይ ንኣፍሪካ ብግህዶ ክሰርቋ እዮም ፀኒሖም ኣብ ኣፍሪካ ከይድና ቢዝነስ ክንገብር ተኸይድና ከማቶም ንሰርቕ ስለ ዝመስሎም ከም ሰረቕቲ ገይሮም ክዛረቡ ይጅምሩ እቲ ናቶም ታሪክ ረሲዖም ንኻል ሃገራት ክኾኑን ይጅምሩ ቻይና ከምዚ ገይራ ራሽያ ከምዚ ገይራ ብምባል ክገልጹ ይጅምሩ እቲ ሓቀኛ ሰራቕን ብረሃፅን ፀጋታትን ናይ ካልኦት ዝሃብተመ ግን እዚ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ኤውሮፓን ኣሜሪካን እዩ ብምባል ገሊጹ ነይሩ ብዙሕ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ካልእ ምዕራባዊ ዓለም ብግብረ ሰዶማውያን ዝመሓደርን ንግብረ ሰዶማውነት ዝደፍን መርሕነት ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ እዚ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፅቡቅ ገይሩ እዩ እቲ ዘረባናቱ ድማ ምስ ብዙሕ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ሰብ ሬዞኔት ከም ዝገብር ገይሩ እዩ ቨሪ ኢንተሊጀንት እዩ ፑቲን ቀሊል ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝዛረቦ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ነቲ ዘረባቲ ዝደልዮ ዘሎ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ዝፀልእ ኣካል ሕብረተሰብ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ እዩ ዋላ እኳ ተዓቢሱ እንተሎ እቲ ሚድያን ገለን ዓቢስዎ እንተሎ እምበር ነዚ ኩነታት ዘይደልዮ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ፃዕዱ ካብ ኢላን ማስክ ጀሚርካ ሰብ ክወልድ ኣለዎ እዚ ግብረ ሰዶማውነት መትኽ ግበረሎ ኢሎም ብዙሕም ዛረብ ባት at the end of the day እቲ ከምኡ ዝገብር ሓይሊ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ነቲ ኩሉ ነገር ስለተቆፃፀሮ ሕጂ ከማኒ ሓይሽምበር ኣብ 2022 ትገብረ ሰዶማውነት በቃ ብኣፍና ክእትውላ እዮም ነቲ ሓሳብሲ ከይፈተኻዮ ኣብ ርእስኻ ክእትውዎ ኣብዚ ኸትካዮ ኣብ ሱፐርማርኬት ኣብ ገለ ኣብ ኩሉ እዩ ነይሩ ሕጂ እኳ ቁርብ ውግ ናይ ራሻ ስለ ዝፃዕፀዐ ይመስለኒ ህድእ ክብል ጀሚሩ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ኣትሊስት ኣነ ዝከታተሎ ስለዘየሎ እምበር ኣብ ገለ ፖይንት ብዛዕባ ቪድዮ ስለ ዝገብር ዝነበርኮ السوشيال ميديا اللي بخاي زتفعل كابخمو بقى انت عينت مدرخينا بس احنا زبللو كنا نيرو سو نغطي To rule out sending troops to Ukraine. As you guys mentioned, House Democrats and some centrist Republicans are looking at a way to force a vote on the Senate's $95 billion aid package for Ukraine, Israel, and Taiwan using a discharge petition, a procedure that has not been used in Congress in nearly a decade. The GOP has another bill that would reduce spending to $66 billion to focus on weapons for Ukraine, as well as money to strengthen the southern border of the United States. Now, speaking of defense spending, President Biden's new budget only increases defense spending by 1%, which is a cut when you factor in inflation. This would be the fourth straight cut to defense under Biden. And in case you guys So بحفش أمريكاويان بتي بفلايتهم فوكس كونسرفاتيف سلزغونو وتدراو عقبنا أمريكا دخون بمخانو ويكا كم تزدلي أفجريد قبل سلزيلي بزح سكات كم زلوم نتسكات نعطوم لما كاب زيرو استبقى سيكونن مخنياتو مكنا قنتم بزح حيلن بزح مدلاواتن بزح استراتيجين كم زلو هذا كابتي أبزي حلفة كلتا معلتات أزارة بخويني زلو كمل لساي نزار السزيا أبزي Naval vessels arrived in Iran's southern waters on Tuesday after sailing thousands of miles to take part in a joint drill with Iran's Navy. Codenamed Maritime Security Belt, the war games are held over a 17,000 square kilometer area in the north of the Indian Ocean, the Persian Gulf, and the strategic Strait of Hormuz. It's the fifth time the trio has staged joint naval exercises with the aim of ensuring the safety of global shipping in the So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ራሻ ቻይና ኢራን ኔቪ ሃይል ባሕሪ ናይ ራሻ ቻይና ከምኡውን ኢራን ብሓደ ኮይኖም ኣብ ገማገም ናይ ዑማን ጋልፍ ኦፍ ዑማን ካብ የመን ንንየው ዘላ ንምዕራብ ንምብራቅ ዘላ ሃገር እያ ኣብቲ ከባቢቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ናይ ሓይሊ ባሕሪ እዚ ድማ እቲ መንገዲ እቲ ዝኾነ ይኹን ምዕፃው ተጋጢሞ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ይኽእሉ ሰለስቲኦም ኣቡ ልምምድ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ኸ ሓደ ካብቲ መበል ሳልሳይ መበል ራብዓይ ግዜኦም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብሓደ ወተሃደራዊ ትሬኒንግ ክገብሩ ሰለስቲኦም ድማ ኣብ ውግእ ስለ ዘየለዉ ኣሜን ራሽያ ውግእ ኣላ ቻይና ናፃ ስለ ዘላ ከምኡውን ኢራን ወላ እኳ ኣብ ሓውሲ ክራይሲስ እንተላ እዚ ኩነታት እዚ ምስቲ ኣሜሪካ ዲቕ ዝበላ ውግእ ዘላቶ ሬላቲቭሊ ተሽምሎም ወላቲ ኔቪ ናይ
ናይ ራሽያ እውን ተሪናያ ውግእ ኣይኮነን ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ስለዘይብላ ናይ ባሕሪ ውግእ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ኔቪ ናይ ራሽያ ኣብ ውግእ ስለዘየለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ባሕሪ ነገር ትሬኒንግ ክገብር መፅኡ ኣሎ ማለት ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚአን ሰለስተ ሓይልታት ዝምድናን መመሊሰን እናቕረበኦ ይኸዳ ከም ዘለዋን ሓበራዊ ሽርክነት እዚኣተን ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉ ዝገብሮ ኣብ ሚድያ ዝሕብራ ሃገራት ኣይኮነን ብትሕቲ መጋረጃ ብዙሕ ስራሕ ብሓደ ከም ዝሰርሓ እዩ ምክንያቱ ሰለስቲአን ብልክዕ ሓደ ዓይነት ሚዛን ሓደ ዓይነት ፀላኢ ኣለወን ኣሜሪካ መሻርክታን ሰለስቲአን ማለት እዩ ቻይና ዝዓበየ ስጋት ናቶም ኣሜሪካ ምዃና ፈሊጦም ኣሎ ኣሜሪካን መሻርክታን ማለት እዩ ራሽያ ትሪኤል ኣብ ሪል ላይፍ ቻይና እንድሕር ራሽያ ተሳዒራ እንታይ ይፅበያ ከም ዘሎ ቻይና ኣብ ኤቭሪዴይ ትሪኤላ እዚ ኩሉ ኣብ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክግበር ምዃኑ ፈሊጦም ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርካ ትዳለወሉ እዩ እቲ ኩነታት ስዋይ ሞር ኢንቨስትመንት ብቕልጡፍ ኣፅዋራት ኣብ ምሕያል ሰራዊቶም ኣብ ምምልማል ብዙሕ ተፀሚዶም ዘለው ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ውግእ ፋሕፋሓት ይዋ ከሎ ነዚ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣለና ብምባል ከምኡ ድማ ኢራን ናይ ብሓቂ ኢራን ንምህራም እዩ ነርታ ናይ መወዳእታ ፕላን ናቶም ኢራን ጥራይ ተሪፋቶም ነራ ኣብ 2002 ዘውፅዎ ፕላን ኩለንተን ሃገራት ተሪሞመን እዮም ሰንካ ኢራቅ እየን ነረን ሱርያ ነይሩ ሊብያ ነይሩ እቲ ሊባኖስ ነይሩ ኣብ ዝነበረ ሃገር ማለት እዩ የመን ካልኦት ኩለን ሃገራት ኣብቲ ፕላን ዝነበራ ሱዳን ኩለን ተሃሪመን እየን ታውን ኮተሪፋቶም ዝነበረት ኣብቲ ፕላን ናቶም ኢራን እያ ነይራ ንሳ ድማ እናተዳለዉ ከሉ ካልእ ኩነታት ተኸፊትሎም كتعمى ما يكالن عقم سينهم لا مالتي سلزي إيران نزل بكون ستقيمة كم يجرى كقطبات عبي كم يجرى تغلطف أب قياتر كم مالتي سكنيش نسمعيه I'm going to take it to another one. For the 5th consecutive year, the Islamic Republic of Iran has staged a joint trilateral naval drill between the navies of Iran, Russia and China with the motto of Together for Peace and Security. Russia's Pacific Fleet has deployed a flotilla comprising its guided missile cruiser Varyak and anti-submarine destroyer Marshal Shapashnikov. China has also dispatched its Urumqi destroyer, Lini frigate, and Dongpinghu replenishment ship. Iran has sent its domestically built destroyers Dina and Jamaran, as well as the Shahid Soleimani missile corvette, among other warships. 5 observer nations, Oman, Azerbaijan, Kazakhstan. So أقدستي مراقباتهم بمقبار تكنولوجيا حد حدهم يلا ما مدو بحد زخونة على تلك كم يركب بحد خسر تغل. By the way أب قد مستوى سنة نايك بحر حوتس أقامس قبرو أمريكا تمر حدش كدان Prosperity Guardians بهالحدا كدان أقوي قوي منيرو ولا حنت كسر حي ترى ينج. انتي مالتيو تي حوراو شركنات كم تزدل قط لا كل نزال مس أمريكا زال شركنات أي سرح نزال خم تزدل مس أستراليا قال ما لا تجبر كم تزدل كيد نزال بنتعرض زين هجرات زياتن ما بغربة بحدك صراحة أب أورجنايز كوينين بحدك كجبرة خلوا التيوني تعمون جونزلو سلدان سبارك ممليسون أمريكا نسقطان نسكفتان ممليس زايديو أوروباويان كن نبحك عبي سقطن أبز جيمز كودا درو عمية باللومن أبز وانز تجميرهم ككركبري ما يركبون كما كلا رسيس لازم أوروبا اتزخافة أشجريو نزلات توسقت هذا مع دونالد ترامب حتى يمخانو ريبابليكان أناونس كيرم لازم حتى ناي بريزيدنت ناي ريبابليكانس دونالد ترامب يكون ناي ديمقراطس كا بايدن يكون زخونه نجرت فلوي نجرت دي تفتيمو ترامب بايدن نخسعره بزح زت أراطر يكون مغنياتو بايدن مزخونه سبت وداديرو كسعره بزي كل درجة يبت عزله عب نفسه كف زي ما ستيج كندي تجاجيو كندي سكفتا غيرو I think أمريكان كشغلوريهم زعول انتاي قبل يجي انتاي خوني يجي خنا تبال مغنياتو حنقولو كسع كندي ندخل مخيدلو درجة بزح زي تدي ودقة بزربا بأكل تدي ودقة عفي ودق ملحسي ودق بزح زعجبات زلوا سلذي دونالد ترامب تحقيسي زلوا بايدن مخان موادرته مغنياتو بايدن خسر كشجرة يخلي مسزلوا كل زعجبات بايدن لما بريزنت زلوا اسكي حنت لأنكنه زجرة متن فيديو اسك خنرينا بكز از معربة وعلم نبي خيط كم زلوا نخم فلت كحجز الناس لازغلي it's really shocking كم زع عينة تبكال هجر تزجات أم تايم بالون يرام قريب من يزل. Well, Ukraine has made it absolutely clear in recent months that it is running out of weapons, with growing concerns about recent Russian advances on the front lines there. After months of apparent stalemate, Ukraine withdrew its troops from the key eastern town of Avdiivka in mid-February. Moscow says it has since taken control. So أبز حلفة نجرناكم نيران قد أسيت استراتيجية بوتا أفديفكا بالكتما راشا كم تقصصر وكابن دحرتي يوكرين أبكيلون خواجا بزوج شجر كم دقات مزلو actually أبزي معربة عالم تميدي أي حبرن ينبر التكونات أبزل عليه كونات كم زبط هاي توجه مالتيو راشا بزوج يدفعهم زلو يزنقر سكانيشن اسمعوا. Several villages around that city. Now Kyiv is trying to reinforce its front lines with soldiers from at least 30 different countries joining the fight.
DW's Carolina Chimoy recently met 2 soldiers in the town of Kramatorsk in the Donetsk region who've traveled all the way from South America to help defend the country against Russia. This is what a site looks like. سمعكم مرة تايلو كاب 3 استفلالي هاجرات زمصو سبات اب يوكرين سراويت كوينم سرعلو تقتيلهم مالتي كاب 3 هاجرات سو اب كالا هاجرات زي كمز كغون كله كالا رسي زغبر معمنتي اب كناتات نا ايثيوبيا زنبرسي ኤርትራ ተተኩስዋ ሚሳኤል ተተኩስዋ በወቅት ሓቢሩ ኣሜሪካ ዝኾነ ነቶ ግብረ መልሲ ክትገብር ብሳተወት ክሳዕ ክንደይ ዕግርግር ገብሩ ነይሮም for some reason ካብ ካልእ ዓለም ሰራዊት ተቆፂሩ መፅዩ ኣብ ዩክሬን ክዋጋ ከሎ ግን ኣየዛረቦምን እዩ it's not a news ኤርትራ ተሃሪማ ሰራዊት ኣመፅዩ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቱ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝጀመረ ምዃነ 10 ዓመታት ኣብ መሬቱ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ፀላይ ከጥቃዕ ምስ ጀመረ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ኤርትራ ዘጉርዕወት ትፈልጢኹም ኣብ ዩክሬን ግን ካብ 30 ሃገራት ዝመፁ ኢቭን ከም ጀጋኑ ተቆፂሮም ኣብዚ ከምፅዎም እዮም ለሚ ነዋሕ ስለ ዝኾነታ ቪድዮ let's see ኣብዚ ከሪአኩም እየ don't often seek shelter anymore. We're accustomed to the sirens. You know when they're silent. رايوه مجي They see us, we see them. They go out. These are strategies to get us out as well. They're members of Ukraine's. So እዚኦም ወታደራት እዚኣቶም ዘብተሪኦም ደላ ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ እዮም ኮሎምቢያውያን እዮም ንዩክሬን ክዋጉ ኢሎም መፅኦም of course ብደሞዝ እዩ ፕሮፌሽናል ሶልጀርስ እዮም ግን ከመይ ገይሮም የቕርብዎም ኣለዉ ኣብቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ንምንታይ ከም ዘቕርቡ ዘለዉ ካልእ ሰብ ንኽመፅ ኣድቨርታይዝመንት እዚ ስምዖ መጅ እንታይ ይብሉ International Legion. Even though they don't speak Ukrainian or English, military experience and a will to fight is enough. They came to do what they know best, fight at war. When I heard President Zelensky asking for foreign soldiers to join the battle and defend this country, I did everything possible to come here. The Ukrainian government welcomed us. They gave us the opportunity to be here, to belong to the Ukrainian armed forces, which I fulfill with great pride. After 18 months, Javier decided to extend his contract. But how long does he want to stay away from home? Until the end of the war. So እንታይ ትብል ዘሎ ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ነቲ ኩነታት ምስ ገበረልና እቲ ፀገም ናቶም ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ስለ ዝኾነ ዲሞክራሲ ከዓ ክንከላኸለሉ ስለ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ really nonsense ሃገሩ ኮሎምቢያ ሙሉእ ሰላም ሃለዋ ወይ ፀገም የብላ ማለት ኣይኮነን ግን ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ it's not a big problem but እንታይ ክሸይ ዝፍትም ዘሎ ካልኦ ሰባት መፅኦም ንዩክሬን ክዋጉላ ምክንያቱ ዩክሬን ሰራዊት ህዝባ ወዲያ እቲ መንእሰይ ብዙሕ መንእሰይ ሓሊቑ እዩ ብሔራዊ ሚድያ ክዛረበ ይደልኒ ንዑ ክትክእ ዝኽእል እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ገንዘብ ዘሎ ቀደም ሃዲም እዩ by the way ብዙሓት ክሃድሙ እውን ይተሓዙ ከም ዘለዉ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንኤውሮጳ በርሂሉ ኣሎ ብገንዘብ ክቆፅሩ ክእሉ እዮም ገንዘብ ወረቐት ክህልወካ ኽእል ፕሪንት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ወታደራዊ ዓቕሚ ፅቡቕ እንተደይሃኒፅካ ግን ክትገብሮ ትኽእል የለን ዋላ ፑቲን ፅላዮ ኣብ ኣፍንጫኻ ክመፀካ ከም ዝኽእል ስለዚ ከም ወትሩ ነዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ክንፈልጦን ክንኽተሎን ዘለና እዚ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ كذا سمعوا يعني أول سعيد رأيهم زم ورسينا إيرترا جرما ناي هبي من كان نتختلت زمنا عند النتن تويلو زمكت زلو إيرترا ودياسبورا نغبرو مورال حج انتاي كبلونا امسلكم ازي اديتي كبلو يوم حدا نعخدكم دما انتاي كبلوهم يمسلكم هكذا في قد دوم كبلوهم يوم كلتا لازي اديت كم دا يكونن كم دا يتقددنان بعدد بركت نبيعو تميت حدا على الفلاح على لو سوا خيرهم Okay, كملسين ኣብቲ ዝነበረና so much about እቲ ኤርትራ ዝገበረቶ መንገድን ዝመረፀቶ ሕርያን ንነዊሕ ዝጠመተ ከም ዝነበረን ናቱ ውፅኢት ድማ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ብዛዕባ ዝሓለፈ ብዛዕባ ቲክቶክ ሓበሬታ ሂበኩም ነይረ listen to this one popularity after its emergence in 2017 it surpassed various social media platforms like Facebook, Instagram, Snapchat in YouTube downloads in 2018 now the platform's rise alarmed some US lawmakers who believed that ኣብ ቲክቶክ ትሰርሑ ዝነበርኩ ብፍላይ ሕማቕ ኣጋጣሚ ቲክቶክ ካብ ኣሜሪካ ንክዕፆ ከም ዝኽእል
هذا ጭቡጥ ኩነታት ተፈጢሩሎ እቲ ንጥፊ ንቲክቶክ ካብ ኣሜሪካ ንመፃው ዝተባሃለ ኣብቲ ሃውስ ዝበሃል ቀዳማይ ቻምበር ናይ ኣሜሪካ ናይ ባይቶ ብዓቢ ነጥቢ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ኣብቲ ሕጂ ኣብቲ ሰነድ ድማ ከይዱ ከምኡ ንሰነድ ድማ ፕሩፍ ክገብረሎ ድሕሪ ፕሬዚደንት ባይደን ንኽፍርሞ ሬዲ ምዃኑ ገሊጹ እዩ እንታይ ማለት እዩ ቲክቶክ ኢን ኣሜሪካ መዓልታቱ እናሓፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ወይ ክሸጥዎ ኣለዎም ወይ ድማ ዝገድፎ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ቲክቶክ ምዕፃው ግን ብዙሕ ኣገራሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ ቲክቶክ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ኣፕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ብሓፈሻ የስ መንእሰያት ኣብ ምብልሻው ብዙሕ ኣበርክቶ ኣለዎ ብዙሕ ሕማቕ ግን ብዓይኒ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለኻ ወይ ከዓ ብዓይኒ ቢዝነስ ክትሪኦ ከለኻ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን እዩ ወይ ከዓ ንሰብሲ መሰልዩ ሪቶታቱ እናቱ ሓሳብ ንክገልፅን ናፅነት ኣለዎ እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ናፅነት ንምዕፃው እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ቲክቶክ ትገብሮ ኣብ ኢንስታግራም ክትገብሮ ዘይትኽእል የለን እዚኣ ትፈልጡ ኢኹምና ኣብ ቲክቶክ ትገብሮ ኩሉ ኣብ ቲክቶክ ትገብሮ ኣብ ኢንስታግራም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ቴክኖሎጂ ተመሳሳሊ ኣብ ፌስቡክ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንታይ እዩ ግን እቲ ቲክቶክ ደምርፆ እቲ ፕሮዳክት ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ዘሎ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ሰሓብነት ስለ ዘለዎ እቲ መንእሰይ ንዑ መርፅ ነቲ ኢንስታግራም ኣይመርፆን እዩ ክንዲ ቲክቶክ ኣይመርፆን እዩ ኢቨን ዩቱብ ክንዲ ቲክቶክ ኣይመርፆን እዩ ኣብቲ ናይ ሓፂር ቪድዮታት ኣብ ምግባር ዩቱብ ካብ ካልእ ፀጋታት ኣለዎ ነዋሕቲ ቪድዮታት ኣብ ምግባር ቁጥሪ ሓደ ዩቱብ ግን ኣብ ናይ ሓፂር ዝበለ ሰብ ብገዝኡ ኮይኑ ብቴሌፎን ገለ ዝግበር ግን ቲክቶክ ቁጥሪ ሓደ እዩ ስለዚ ኩላቶም ስግኣት ስለ ዝፈጠረሎም እቲ ቲክቶክ ድማ ናይ ቻይና ካምፓኒ ስለ ዝኾነ እምበር ፍሉይ ፕራይቬት ዴታ ኣሜሪካ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ቲክቶክ ፀገም ፈጢረና ክፈጥረሎም ኣይክእልን እዩ እቲ ሰብሲ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ እቲ እንኮ ኣብ ግዜ እዚ ናይ እስራኤልን ሓንቲ ካብዚ ብዙሕ ግዜ ትዝረብ ዘላ ኣብዚ ናይ ቃዛ ኩነታት ቀልጢፉ እቲ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ንብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ቃዛ ዝወፅእ ሓበሬታ ክዓብሰ ፈቲኑ ዩቱብ ክዓብሰ ፈቲኑ እቶም እንኮ ቁሩብ ትለይ ሓበሬታ ዘውፅኡ ዝነበሩ ኤክስ ትዊተርን ከምኡ ድማ ቲክቶክን እዮም እዚኦም ክልተ እዚኦም ጥራይ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ቃዛ ዝወርድ ዝነበረ ከውፅዎ ዝጀመሩ ሓደ ካብቲ ካብ ኣሜሪካ ንክገዱ ዝገብሮም ድማ እቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ወይ ከዓ ሓይሊ ኤፓክ ዝበሃል ኣብ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እቶም ፖለቲከኛታት ድማ ብኢዱ ስለ ዝኾኑ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይጥርጠር እቲ ኮይኑ በቲ ግን ቲክቶክ ይዕፀሎ መበል ካልኣይ ዕውት ካምፓኒ ናይ ቻይና ዝነበረ ወይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ መፅኡ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዓብ ለውጢ ዝገበረ ካምፓኒ ናይ ቻይና ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓፅዩ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ውድድር ከም ዘይትፈቱ እንድሕር ተሳዒራ ከተጥፋእካ ከም ደሊ ብዛዕባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ክንሰማይና ድሓር that ByteDance could collect sensitive user data. Not only that, the US lawmakers also emphasize on how ByteDance could censor anti-China content. But on the other hand, TikTok has clarified, it says that it has not and it will not share US user data with Chinese government. Apart from this, the US lawmakers' concerns have also been exacerbated by a latest probe that showed that China-based ByteDance has accessed non-public data about So እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ውልቃዊ ዴታ ናይ ሰባት መንግስቲ ቻይና ኣክሰስ ክገብሮ ይደልና ገለመለ እዮም ዝብሉ ንምንታይ ቻይና ከም ይብሉ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ጉግልን ፌስቡክን ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣፍሪካውያን ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ፕራይቬት ዴታ ኣሜሪካ ከም ድሌታ ትፃወተሉላ ግን ኣሜሪካ ንዓኹም ይትሕጊ እምበር ናይ ሕጊ ምልከተንን እዩ ስለዝኾነ ኣካይዳ ናታ ኣብቲ ዩኒፖላር ወርልድ ኣሜሪካ ዘለየቶ እዩ ዝኸውን ኣንፃር ኣሜሪካ ደው ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ናታ ኮርፖሬሽንስ ናታ ድሌቶም ክገብሩ ከይትዛረብዎም ናይ ካልኦት ካምፓኒታት መፅኦም ብዛዕባ ህዝብና ዝኾነ እንተገይሮም ግን ክንዓፅዎ ኢና እዚኣ እታ መሰጅ ቅልል ብዝበለት ብዙሕ ዘረባ የድልዮን እዩ ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ሓዳሽ ሕጂ ሓሊፋ ዘላ ብዙሕ ሰብ ኣዛሪባ ዘላ እንታይ እያ ድሕሪ ሕጂ እቲ ብሽም ቲክቶክ ገይሮሞ ዘለዉ ሕጊ ንካልኦት ኣብ ንኣብነት ትዊተር ኤክሲ ብዙሕ ሓቅታት የውፅእ ኣሎ ንኤክስ ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉ እውን ኣብቲ ንጥፊ ፅሒፎም ኣለዎ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ንጥፊ ናን ጋቨርንመንታል ምስ ካልእ መንግስቲ ኤጀንት ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ገለገለ ኢሎም ተዛረባ ኣብቲ ሕጊ እንታትዮማ ነቲ ኣፕ ንዌብሳይት ንዝኾነ ይኹን ንክዓፅው ዕድል ክቦም ስለ ዝኽእል እዛ ሓዳሽ ንጥፊ ገይሮማ ዘለዎ ብጣዕሚ ሓደገኛ እያ ብምባል በዓል ኢሎን ማስክ ይኹን ካልኦት ብዙሓት ተዛሪቦም ነይሮም ግን መብዛሕትኦም እቶም ሶሻል ሚድያ ወነንቲ ስጋት ስለ ዘለዎም ናይ ትዊተር ክዕፆ ከለትም ኢሎም ክዕፆ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ትዊተር ናይ ቲክቶክ ሓያል ስለ ዝነበረ እዩ ካብ ቻይና መፅኡ ዶሚኔት ገይርዎ ሓያል ስለ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ሰብ ስለምንታይ ፈትይዎ ሓያል ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ እዩ ካልእ ዘረባ የብሉ ኩሉ ግዜ ነቲ ነገር ከም ኩነታት ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ሓንቲ ዘረባ ሕጂ ናብ ካልእ ከይከድና ከለና ናብቲ ብዙሕ ትሕሶታት ሸር ገብረ
ንሰብ ክጠቅም ዝኽእል ከዓ ብዛዕባ ቁጠባ ከዓ ንግረ መንገዲ ሕውስ ከብል ስለ ዘለና እዚኣ እስከስምዕዋ who have bought every iPhone since 2007 have spent around $20,600. If they invested that same 20K into an Apple stock, it would be worth 3.7 million today. Invest in... እንታይ ይብለኩም ኣሎ አይፎን መጀመሪያ አይፎን 2007 የመፅያ ገለገለ ሰባት ኣለው ካብ 2007 ክሳብ ሕጂ ዘዝ ዝመፀት ሓዳሽ ሞዴል ናይ አይፎን ዝገዙ እስከ ኮመንት ኣለኹም ሞዴላት ዘዝ ዝመፀት ሞዴል ናይ ቴሌፎን ትገዙ እስከ ፀሓፉ እቲ ዘረባ ንምንታይ እዩ ካብ 2007 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘዝ ዝመፀት ሓዳሽ ሞዴል ናይ አይፎን ዝገዝአ እንተሎ ከባቢ $20,000 ኣጥፊሉ ኣብተን ቴሌፎናት ማለት እዩ እዘን $20,000 ግን ኣብ ብርክናይ ኣከንዲ ንብረት ናይ ኣፕል ደይኮነሲ ብርክናይ ኣፕል እንተ ዝገዝእ ነይሩ ሰብቲ ክንደይ ምኾነ ነይሩ ብለኩም ኣሎ $3.7 ሚሊዮን ምኾነ ነይሩ ትገንዘቡ ተን 20,000 ኣከንዲ ንብረት ገዝኡ ዝጉሕፎ አይፎን ካብ ዝገዝእ ነቲ ገንዘብ ናይታት ዝገዛ ዘሎ ካምፓኒ ብርክን ተዝገዝእ ነይሩ $3.7 ሚሊዮን መሃለዎ ነይሩ ስለዚ ኢንቨስቲንግ ኣሰት ስብለኩም ኣሎ ኖት ኣብ ዋጋ ዘለዎ ክብሪ ዘለዎ ነገራት ንዓበየ ክኸይ ዝኽእል ኣብ ባልዩ ዘለዎ ኣብኡ ኢንቨስት ግበርዎ ገንዘብኩም ኣብ ሎሚ ገዚእኻ ድሕሪ 2 መዓልቲ ድሕሪ ዓመት ዋጋ ናቱ ናብ ዜሮ ዝምለስ ንብረት ኣይትግዝእዎ እናበለ ምኽሪ ይህብ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ካልይቲ ነገር ክወስኸልኩም የቅድሚ ናብታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስጋር For Bitcoin today, MicroStrategy shares, well, they're higher. TD Cowen raising its price target on the stock to $1,560. That's $1,560 after MicroStrategy increased its Bitcoin holdings by another 12,000 Bitcoin. The total holdings about 205,000 now. Joining me now, MicroStrategy Executive Chairman Michael Saylor. Michael, it's good to see you. It's been a little while. Thanks for having me, Jill. So I want to start. I know that you're bullish on Bitcoin. I think everyone knows by now that you see a long-term store of value in Bitcoin. And you have said that you see it as digital property as opposed to thinking of it as a digital currency. So if you could help me understand, as you add more to the company's balance sheet, what the sort of end game is for those holdings on... So ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣ ኣክቹዋሊ ነታ ዘረባ ነቲ መልስናቱ ከም ሙዚቃ ገይሮም ሰሪሖም ነይሮም ሶ እንታይ ትብሎ ዘላ እንታይ ክትገብር ኢኻ ማይክል ሴይለር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበዝሐ ቁፅር ናይ ቢትኮይን ዝውንን ማይክሮስትራቴጂ ትበሃል ካምፓኒ ብመንገዲ ማይክሮስትራቴጂ ካምፓኒ ማለት እዩ ሶ ልዕሊ 200,000 ቢትኮይንስ 21 ሚሊዮን ቢትኮይን ኣለዋ እንተሕልና ልዕሊ 200,000 እዚ ናይዚ ካምፓኒ ገዚኦም ኣሎ ማለት እዩ ገዚኣ ሒዛተላቲ ቢትኮይንስ ማለት እዩ ሶ እንታይ ትብሎ ዘላ እንታይ ትገይም ትገዝእ ኣለኻ ቫልዩ ናይቲ ኢንቨስትመንት ናትካ ንሰማይ ይትኮሳሉ ኣብ መወዳእታ ግን ኤንድ ጌም ናትካ እንታይ እዩ ክሸጦ ዲኻ እንታይ ክትብሎ ዘላ እንታይ ክትገብሮ ትብለላ እሱ ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዲጂታል ፕሮፐርቲ ንብረት እዩ እዩ ዝብላ ዘሎ MicroStrategy's balance sheet. Yeah, well, we think Bitcoin is the highest form of property. It's the apex property in the world, and it's the best investment asset. So the end game is to acquire more Bitcoin. Whoever gets the most Bitcoin wins. Well, but Michael, I guess what I'm trying to understand is, so if I think of it as digital property, and I think of analogies, right? I think of a real estate company that buys property and holds on to other kinds of property. They may not be the apex, but whatever kinds of property. I think of an asset manager that buys all kinds of different assets. Eventually, they sell those assets in order to make profits. But I don't think that is your end game, right? You're not planning to sell the Bitcoin at any point. So kind of, what is the purpose of it over time? Well, so እንታይ ትብሎ ዘላ እቲ ቢትኮይን ስትእክብ ኣለኻ መብዛሕትኡ ኣሰት ኢንቨስተርስ ናይ ብርክት እዮም ዝገዙ ቦንድ እዮም ዝገዙ ሪል ስቴት እዮም ዝገዙ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሸይጦም ፕሮፊት ክወስዱ እዮም ዝደልዩ እንታይ እቲ ናትካ ፕላን ትብለላ ስለምንታይ ኢኻ ትእክቦ ዘለኻ እቲ ቢትኮይን ብዙሕ ትገዝእ ዘለኻ መዓስ ኢኻ ክሸጦ ትብለላ ንሱ ግን ክሸጦ ይደልን እዩ ስለምንታይ ክሸጦ ዘይደሊ ናብ ምንታይ ክቕይሮ ክብላ እዩ ወረቐት $1 ክቕይሮ $1 መዓልታዊ ወር ቫልዩ ናቱ ዝጎድል ዘሎ ዩሮ ናብ ምንታይ ክቕይሮ ወርቂ እንተኾነ እዩ ዝብል ወርቂ ኩሉ ግዜ ውጊ ይደስዕብ እዩ ዝብል ወርቂ እንድሕር ሒዝካ ሰረቕትን ዓኻ ጥራዮም ዘልዩ ኣብ ቢትኮይን ግን ክሰርቀካ ዝኽእል የለን ሰራቕን ተመፂካ ሂበካን የልካ ክትፈውት ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ናትካ ኪወርድስ ተዘይረኺቡ ነቲ ቢትኮይን ናትካ መንግስቲ ኣሜሪካ ክረኽቦ ይኽእል እዩ መይቢ ከሳቕየካ ክእል መይቢ ገለ ክገብረካ ክእል ግን ክረኽቦ ይክእል ኣብ ርእስኻ እዩ ዘሎ እቲ ኮድ ካብ ርእስኻ መይ ገይሩ ይኸውፆ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ፕሮፐርቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ Let's keep in mind the fundamental principle. What's the use case of Bitcoin? It's capital preservation. So if you have $1 billion and you live in South America or you live in Asia or you live in Africa and you want the capital to last for 100 years, you're not going to want to buy $1 billion company or $1 billion building or $1 billion raising capital to invest in New York City. A few years, sell the apartment and move to own the greatest property in the 21st century. Well, I guess that is the case, but... Well, the real estate developers in New York City, they're not buying the... Like most of the people who are buying assets at some point want to sell the assets at a profit. So let me say it a different way. Okay. People that use fiat currency as a store of value, there's a name for them. We call them poor. እዚያ ዘረባ እዚኣ
كم درف سريح مالو أمودة تكراخرولا جدا زخوني إنفستمنتس أمودة نشوتين أنت يتنات كجيم زولتو لم يتهيلوا سبات بدولار بورقة جنزب بدولار دي بيورو جنزبهم زقمتو سبات شمال لنا نجيم سبات زياتهم يلون تاي شمام دخاتات نبلوم يلوا هبتامات جنزبهم بورقة يقمتو ونيوم بأسات يوم زقمتو يلوا سمعوا دسيا كم درف غيروا مالو ثم ناي بيتكوين ناي كريبتو currency as a store of value. There's a name. Fiat currency as a store of value. There's a name. Profit. So let me say it a different way. Okay. People that use fiat currency as a store of value, there's a name for them. We call them poor. Okay. Anybody that's rich in the world, they own property. They own large swathes of land. The royal family of. شم زيادة زربا. If you want to be rich, هبتام كنت دليخا asset كله كله ورقة قطر جنزب ويكا ورقة نحريسكا you cannot be wealthy دولازلو تعباي ملختنا هذا مقامي سلازي جنزب تلقى بستفل عليه من قد أب كريبتو تراوي بيتكوين ترى يكون أب كله ستاك ماركت استفل عليه بركتات نا أوروبا نا أمريكا نا آسيا كم دما نا ريل استيت جزاء زي كيلك أب ريل استيت تراست فاند سبحالو أبيتي جزاء وتناي كامبانيات نا كتماتها زوننو بركتات ناتهم كتستغل خا إندايركت لا ريل استيت كتساتف سازي دايفرسيفاي غيركا إنفست مقبار أقدر سنة تلو نملا سابزيا يا فيديو زيا لك كم تناي مايكل سايلر درف غيره ماز بحالزلو زانا بريزنت زربا دما حنت كابتن تمست أم زربا listen نوجن حماقويا بازم بتنجن جزء بحلقينات نيرون ترى عبليلهم يقبطوا قبيتهم تشفلقوا فيتنام قالوا بوز عبلناتات كتمست تغيلا بهلي كأننا نعمره كالي أماراتيات يلا كيت كات زمت دينات كات وسط تزت قد تشلقم نتتبل بهلي أبا سمتم سرعة بهلي بو كيرن أقاطعني نايزحول كوينات سجم ناتون ترايق وانا نيرو سوفيت بعد نبر قصر الجزاء روسو ناتو سجمات سلد نورو غورباتشيف مسيو بريستوريك هايلو عديلو تاشر ريغان قطعوا غوربي لمو متى حبرت سوفيت بعد نبر فحفح بلوا أسكيرو مدن عطاتو تنا يوني بولار بهلا تحساس بخابي ما نسموه سلمتاي مسين دحريلكا ابتنا كولد وورد نبره قصص لنا موادرت لنا سوفيت ناي سوفيت قطر بحال نيرو بحفح مسبله دغين عالم نانا نزل مصدر قلت ثلاثه ولدات كون قصاص راينا بودادرنا كل كلهم بقطبات ودادرنا بتكنولوجي ودادرنا اي كلني بوتادراو حيد ودادرنا كله ودادرنا مفتنخا انقرقراينا كونتينمنت بحال كابو ما مسمات التحساسوا انتي مالت اندي حلكا مقصلتا ناي بحالهم ناي بوليتيكاو بحالهم انا تحساسوا من عالم درجه وعالم سلام يلن من انتي اندي حتى بالكان ساتو لم تنكنا كله اغرغرا اما بعد اسرح فلا زمين يكون ولا زحجي زلنا زخف اجن مس مودا زحل كينات عارفهم كوف ايبلو خلاص عالم هجنا هنا سلازي حفك بالفتنه خدقوش يطراي تعال صقاتات عالم تزمت ناي عالم كفافيل كان انا حددنا وقاها تجز نبل اجي اذا حدش او صمو دلو سندات انت حدش الله كابتي زحل كينات نغره دحر زحل كينات دم عبول وانا انكو قصراو دبال اجي كومبيتيشن وددر دبالات يملو هو كومبيتيشن دبال فلتنا امسات كومبيتيشن دبال لم زربات شقطلو اتاغاغيلو تدي كوين زيرو سامي اتاتون كومبيتيشن ودادر كان عت ودادرن بلكات ودادر دحر كوين كاغ حنكل يودقك قد مكان انت وددر زي يقولكم دليه لك انا تشاينا كامبانيات كمان مسقبروا كن ودادر ينا وددر فري كومبيتيشن على يبلو دز قدمتهم كامباني كن كما يجرون قصيهم كابت جيم كم تلي قبروا لذي كم زبلو زيرو سامي احنا نعوزلنا نعنا زقدم سب كنكركرو كنعاصو كنقدو كن كابت داغا خنسوق لنا سو جا very clear نتكونات تشاينا دما قميلا لا اوكي كما غيركم لهم نغزي خد كدول تخليهم حدا ند 4 بليون داغا زلنا نحنا هنا بخمينا مالسو اوريدي افنيا نايت مينستر دياتو تشاينا تزاريب نيرو تتقبروا زلهم تقمتي لكم تاكم عن فلوتيلو زبزح كامبانيات امريكا زي تعدنا مخصف كاب تسلا جميركا كاب تشاينا عندهم تزالو they have a lot of money كاب تشاينا بزع غنزبين ايرنز قبره فزي تشاينا بخمي تمال سنه زكونات زي بناتا جيم كصاتيا بتخوين بتكن اتزغبرو زلو امريكا نغزيو كعوتام يخلي اموداتا جن تمليسو تقمتيلو زبز حزب 300 مليون يعداغان امريكا سنات بيك كومبيرد 4 عصفنات على 4 عصفنات يو عداغانا تشاينا ترجم لهم زين 4 عصفي عداغا كتكسر دحرت الدنادنا لغا مني زياده كاسيكا زغلنا حوارو تشاينا يتاسيكا زخونت كامباني كاب تشاينا تسغيقو اخي لواي كخون مس غزيه تشاينا قوم سلازي قبرنبر تتول بدا كاب حدا 4 بليون سب تسيقومكا يور دان
كسارها ينقل 30% دي قال برسنت ناتكا كودل خل تعلاقها كابت جيم نايت ودر دماغ توصل تخلي خاص لذي at the end of the day تكون تقمتي لكم تقومي بمبالغ اللي سمو and I hope كلا نقدر تماهرنا نكون كابتا فيديو لايك مقبار سبورت مقبار دقفناتكم اي تقارص نابلكو مزي على بوخغت فكمي ابز عالمنا بقلطف حمبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوت نخل زبل حتو مجمريا ات تكنولوجي نابي قطو يزخيز زلو artificial intelligence blockchain common robotics ابزيوم عاودزي بنشتي جنزر انفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون نغلينا ابطم سمارت سباد شرحوا له زلو انفست غيرنا جنزبنا كن مساتهم كنعب نخل اذا حدا بسولن بلحن منقدي كالاي ابت زلنايو اوان انتا يالو زعب زلو رينا نعوق حق زنا زغل مصحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسالنا تكنولوجي نخلو بناصا بقليلو كم ترخبون غيرو كاسلو زلو تتقملو